አሁን ማታት አያገባሽም በቃ ከህይወቴ ውጭ እንዳትደውይልኝ ብሎ የሄደ ሰው ስለኔ ሰውን መምታት ምን አገባው? ለምን ይማሻል? የሰውን ሰው ስለኔ ግድ የማይሰጠው ከሆነ እኔን የማይፈልግ ከሆነ ወደ ህይወት በጣም አሁን ማስረዳት ለእኔ መናገር ግዴታው ነው። ማስታወስ ማይፈልገው እኮ ህይወት አለው ሁሉም ሰው ማስታወስ ማይፈልገው ነገር ቢሆንስ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አንቻው ማስታወስ ማትፈልግ ህይወት የለም አለ ለሰው ማውራት ማትፈልግ ቢያንስ ብሩኬን ከብሩኬ ጋር የሚያጣላኝ ከሆነ እነግረዋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኔ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አላችሁ? አለን መጀመሪያ ሄሉን ተሳሰተ ሀይሜ በጥፍ አለች። ዛሬ በጥፍ ተናደዳለች። እውነት በጥፍ ጩ አረገች። ተናደዳ ነው። እውነት ተናደዳ ነው። ኧረ ጎበዝ ተው እባካችሁ ተው። ምን ይሄው አሁን አንቺ ከፍፄ ጋር ሆናችሁ አታጋቡት ልጅ ነው። ሌላ ነገር ውስጥ ፍፄ ምን አደረገ? አይ ፍፄ አሁን ለልጁ ለምን በር ከፈተ? በር ለምን ከፈተ? ግርግር አይወጣችሁም። ተው ደግሞ ፍጹሜ እና ሀይሜል እና ቡራ መጀመሪያ ሀይሜና ቡራ አስታረቁና ከዛም በኋላ ወደ ልጁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። እንዴት ለቡሩኬና ሀይሜ አልተሰማሙም? አልጠረቃችሁም? ሌላ ይቅርታ ጠይቅልኝ። ለልጁ ነው የምትጨነቁ ወይስ ሀይሜና ቡሩኬ ነው? እኔ አንዳንዴ ተሳስታለ ፍጹም እዚህ ላይ መጀመሪያ ሀይሜና ቡሩኬን አስታረቁ። ከዛ በኋላ ቡሩኬ ይቅርታ ይጠይቃል ወይስ ልጁ ይቅርታ ይጠይቃል? በኋላ ነው እሱ ልጁ ነው እኮ ቡሩኬን ይቅርታ የሚጠይቅ። ፍቅረኛ ቤት ዘሎ ገባ። አንዴ አበባ ይዞ አንዴ ሻንጣ ይዞ ሲገባ እኮ እሱም ወንጀለኛ ነው እኮ ወንጀለኛ ነው። ቡሩኬ ብቻ ሳይሆን እሱም ያሰራል እኮ ይሄ አሳሰራል እሱም። ስለዚህ መጀመሪያ እነ ሀይሜን አስታረቁ። ከዛ በኋላ ወደ ልጁ ትሄዳላችሁ። አሁን የሰው እንዴት የራሳቸው ችግር ሳይፈቱ የሰው ችግር እንዴት ሄዶ እንጃ። እንዴት ነው የምታስቡት? አንዳንድ ጊዜ እውነት እንዴት ራሳችሁ ምጠጣሉ ነገር ሲያፈቱ ወደ ሌላ ነገር እንዴት ይወስዳላችሁ? የልጁ ጋር ይቅርታ ጠይቂ። እንደዚህ መጀመሪያ ሀይሜና ቡሩኬን አስተስማሙ። ቡሩኬና ሀይሜን አስታረቁ። ከዛ በኋላ ምንም ችግር የለም። ልጁን ይቅርታ ጠይቅ አልጠይቅ ቡሩኬ ሞቼ ይገኛሉ አልጠይቅም አለ። ሞቼ ይገኛሉ ያለ ነው። እናንተ ደግሞ በግድ ይቅርታ ጠይቁ፣ ካልሆነ ሄዳለሁ፣ ካልሆነ ሞታለሁ ያላችሁ ነው። እንግዲህ ልቦን አስጣችሁ ምን ይደረጋል? ሀይሜ ኦብስተን እንዳይ በሬደ ቱሬ ኦብሲ ሂንጅሮጋ አኩማ አርጊተኒ har'allee ciqiciqiitiin mana heelukii dhufanii jiru. Heelukiitiin fuutee kaballaatti laattee jirti. Kaballaa fuuteetti gootee jirti. Aarii keessa baatee gubattee jirti wanta ta'eef jechuudha. Mana isaaniitti gaharra dhufne ganaa dhufe wootee malee labichaa ነው የመጡት። ሀይሚቾ የሀኑክ ቤት ነው። ቡሩኬ ደግሞ የፍጹሜ ቤት ነው ዛሬ የመጡ እንግዲህ ከናፉዩ ኦቶ ረኪና ኦፊፍ ኒከይ አከሚን ረኪና ነማ ሂኪ ጀቱሲን አከማ ከመሳብ ጊዜ ተኩ ፍጹሜን ዩና ዲብደ ጋራቢ ፍጹሜ ኦቶ ሳላማን ሂን አራራሚን ረኪና ሳኒ ኦቶ ሂፉራቲን አከሚን ረኮ ነማ ፉሪ ጀቴ አትጭንቂታሜ ዱራን ዱርሳ ኢሳለማን ገታአኒ ዋን ትረቲ ወሎለን ዋን ረቲ ሳምቡሱ ግልጽ ወሊ ጎደኒ ወሊት ሂመኒ ኢሳ ቦደሞ አራርሲቴቲ ገረ ሙጫት ዴቢቱ ጀቹዳ ሙጫኑ ወንጀለኛዳ ፍቅር ማንም ፍቅረኛ ነማ ቶኮ ሊጤ ጊዜ በርባዴ ሀባባ ቀበቴ ጊዜ በርባዴ ሻንጣ ቀበቴ ሂምበው ማናየቹ እኑ ወንጀለኛዳ እኑ ሴር ይሰጋፈተ ይሰዩ ቡሩኬ ብቻ ምትያን ሴር ጋፈቱ አመዜን ቡሩኬ ገረ ብራኬ ሰጋሼ ቡሩኬ ሂሲሱፊ ሃይሜን ነንዴ መጀቴ ጀተሚት ያመት ዱራን ዱርሰ ኢሳን ለማኒን
walitti araarsi. Isaan lamaan walitti araarsitee kaatee isaa booda gara mucaa burkeen du'een argamaa jedhe yoo mucaa hiqirtaa gaafadhee jira. Kaleessa ishii jedhee sinii hiqirtaa giseenni gaafatuuf taa'u mucaan shaanxaa guutatee mana galaa asumaan bulaa jedhe. Soofaarra bula jedhe sumayyuu sayyuu sireerra buluu barbaade fakkaata. Ay monyu. Siree shinkirri mikkoona ziitanyaallee soofa laayi. Sila sireerra rafuu barbaade fakkaata alaamaan isaa kan dhufee fi burkee argeetti soofaarra rafaa jedhe. Kun difiratiidha mataan isaayyuu jechuudha. Kun difiratiidha. Inniyyuu fiqirenyaa tokko otoo beeku akkasaan fiqirenyaa ta'anii akka kana difiratii godhee namatu duduubaan hujjuusa jedhu jiraayitii. Kanaafuu isin immoo mucaa araaramii mucaa ifatama gaafa dhufettanii burkee waamtanii ciqiciqiqiqichuurraa dura hana haimee fan burkee rakkina isaanii jidduu isaanii dhaabadhaa rakkisa isaanii gaafadhaa walitti araarsaatii isaa booda gara mucaatti deebaa jechuudha. Otoo ofii rakkina isaanii bayin otoo rakkina isaanii niikkatiin akkamiin rakkina nama hiiki jettee cannaxaati. Ofii isaanii han irratti wallolan rakkina isaanii hin hiikkanne rakkoo ofii keessa otoo rakkina ofii niikkatiin rakkina nama akkamiin hiikuu deema nama dhibdu wallaahi. Otoo burukee fi haimeen hin araaramiin mucaa fi burukee walitti araarsuuf rakkattusi. Han mucaan si cinqe. Ajaa'iba. Amma girri kana keessa jarri wasaanyii keessa galaa jiru amma. Burukeenis kan ishee waa tokko hirmjaa tokko goote yoo mana sana keessaa baate kakateera. Burukeen kakannaan immoo hin jiru. Anillee hirmijaan fudhadhaa jedheera. Anillee ani wasanu anatu beekaa jedheera. Kanaafuu otoo kanan ta'in duratti futsume jidduu jara lamaan asii miti walitti araarsaa giddeetiin. Kaameraa irratti uftanii nyanyanyan jedhina. Kaameraa duuba walitti fidaatee rakkina isaanii furatanii isaa booda halas. Rakkinni mucaallee furamaa jechuudha. Yoo isaanii rakkina isaanii furanii mucaan haimeerraa dhaabachuu danda'u malee isaan lamaan otoo wal lolanii jiranii akkas wal nyaatanii jiranii otoo beeku mucaan akkamiin haimee dhiisuu danda'a. Gaafa jarri araaramtee fuula dhabeen nu dhiisaa jechuudha. Kanaaf walitti otoo warra rakkina qabu otoo hin furiin akkamiin isa kan furuu barbaaddu. Akkamiin hammucaa siin cannaqe. Hammucaa maaf siin canqannaqa. Hanamii sinaa cannaqu. Haimee burukeen otoo waan hin taane keessan galiin isaan lamaanii araarsa. አሁን ሀይሚ ሌላ ነገር እያለች ነው። እኔም ስለደበረኝ ነው እንዴ ካደረገች በኋላ ምን ሊመጣ ነው? ሲጀመር በቃ እንደዚህ ለቀ ምናምን እንዳትወጣ ከሷ ጋር እምቢ ካልከኝ ራስ ይገባል። ምስኪን ኢሸትን ይስተን ፊን ኢሸፍ ያደ ጋሩ ከነም ኢሸፍ ያደ አሁን እንደዚህ አድርገፍታ እኮ እሷ የምትፈልገውን ነገር አንዴ ላንዴ እሷ የምትፈልገው ትናንት ነገረች አይደል? አዎ ከልጁ ጋር ያለውን ነገር ፍታ በቃ ይቅርታ ካልኩኝ አፈር ልብለው እንዳረ ቢዮኛ አዳ የሆነ ይቅርታ ጋፈዴ ይረሚቲ አኒ የቻጀር በጣም እኮ ነው የተናናቀው። አንተ እንዴት ነው የምታስበው እኮ አሁን እንደዚህም እየፈለገ ያለው አንተ ሌላ ችግር ውስጥ መክተት ፈልገው ነው። ቦታ አትስካው ቦታ አትስካው ከሆነ ቦታ አትምጡብኝ ልታይበት ከለኖርበት ቦታ አትስካው አይደል? አንተ ጊዜ ሰጥተህ ስላወራው መልስ ቴክስት ስለተመላለስኩ አይደል እንደዚህ አይነት የልብ እየተሰማ ወደ ቤት እየመጣ ያለው። አማ burukeen kaleessa jechuudha. Fussumeetiin manaan bahin bakka isheen deemtutti deemi jedheera jechuudha. Amma haimeen heluki bira deemte naan inni immoo burukee bira deemee jechuudha. Maafis ta'e dhuftee jedha. Yaadaa fi bara. Hin jaallata. Jarri wallaahi laazim likkii qabe malee jarri wal jaallatu. Jarri lamaan rakkina hin qaban. Rakkinni warra jidduu lixee baxabbatudha. Akkas godhee warra jedhutu rakkina ta'e gufuutti ta'e burukeetti. Burukeen immoo naan hin amanne yoo na amante na wajjiniin deemuu akkuma duraatti. Yoo immoo sin amanuu jette immoo dandeessi akka barbaadde ta'uu jedhee waan dur darbe waan laayifii durii dabarse waan har'a isheetti hin qabu jedheera. Kanaafiyyuu haimeen immoo amma natti muttii jetteetti. Inni immoo hinni muu sitti meera takkaa kun waan duriiti waan ammaa miti. Uffata koo irratti malkii koo irratti beektaa kun isa ammaa miti. Wanta ta'eef aniif ammaa fi ani durii tokko suuraa argaan jirtu kan inni jechaa jiru jechuudha.
achirrattis wal dhabanii jiru. Amma isa kana dhiisanii amma jara walitti araarsuu dhiisanii mucaa ifatama gaafadhu reebdee mucaa akkas gootee jedhanii cannaqu Burukeetiin. Burukeen immoo kaleessa kabajaaf ifatama gaafachuu ishii jedheera har'a mudu'een argama jedheera. Rakkinni amma otoo Haimee fi Burukee rakkina isaanii niikin araara mucaa boo'u jarri. Otoo inni Burukee fi Haimeen araaraman mucaanuu hin deema karaa dhuferra bu'ee deemaa jechuudha. Duraan dursan irratti hojjettan isin Haimeef Burukee tokko gochuuf malee wayii mucaa maaf hirriba sin dhowwate isin. Wayiin Haimee Burukeen hirriba sinaa dhowwatu. Gaafa isaan akka durii isaaniitti deebanii innuu hin deebi'a karaa dhuferra. Boodarra hiqirtaa ifatama gaafate maal ta'e inni gisee sanadha. Amma jara lamaan tokko gochuu istanii isa jirri haasoftu eessa haasoftu dhugaa rabbi maal kuniin jedhee wallahi futsumee gisee tokko nama aarsita wallahi. Tokkoffaa aarii sirratti Burukeen aaree barrii bantee akkamiin ol gashiteedha gaafa inni hababaa fidee dhufe darbattu gadi jechaa jiru. Rabbi sinaa qayyishu dhugaa rabbi. የሰው ቤት ላይ ዘው እያለ እየገባ እንዲህ የሚረብሽ ሰው ይህን ማሳሰሩ ላኩ ይቻላል። ከፈለግ ቀልድ ነው እንዴ? ቀልዳል ምን ያመጣል? መጋ Haimeen illee anuuki sukkara kiilootti kaaseera garuu kaballaa fuutee qammasiiste biraa deemtee sokkitee